¿Qué tal la Navidad, chavales? ¿Cuál fue vuestro menú? Langostinos de primero, de segundo langostinos, ¿Ah? de tercero langostinos y de postre langostinos. Os polvorón son pa bella, tío. Os polvorón son pa bella. A ti que comes lá en Navidades, fijos. Comes lá, aparte dos langostinos. Turrón de langostinos, eso sería top, Ah, caralho, que É que quen vai comprar un turrón de langostino, meu? Se hai xente que compra pizza con piña... Estamos sempre co mismo co da pizza con piña. E a mitad da xente que o di nin a probou. Claro, pois comemos xamón con melón. Eso non é mezcla de dulce. Unhas hostias. Pizza de piña non, pero despois en calquera gatito bebemos cubos libres de mierda, que saben a todo menos a cubo libre. A unha colonia de Mercadona. E ti aplastas por unos para comeres? Eu? No, miña prima a coxa. Quen me máis eso? É que eu non como polvoróns que son de bella. Gadallo, cinco son de velho. Aparte son secos, tío. Metes un polvorón na boca e empezas a morder e quedache todo eso Sí, empalagado. as barritas que comes ti son molladas, non te jode? A min dame rabia que se lle chame turrones aos que son solo chocolate. Turrón de chocolate, turrón de chuchar. Como o seu propio nome indica. Pasa que ti eres un antiguo. Probaches o chorizo con nocilla? A min pareceme unha auténtica porquería. Bueno, eu que sei. Ah, no, o sea, chorizo con nocilla sí, turrón de langostinos no. E dalle co turrón de langostinos. Al final vou comprar un kilo e vouche meter polo. Pero si tú... Si vas a hacer un turrón de churrasco. Te jode. Turrón de churrasco con bombóns de criollos. Sabedes con que mezclaba eu as lentellas de pequeno para poder comelas? Con azúcar. Como cando mordes o yogur con azúcar. Pois así, as lentejas crujientes. Esa é unha maldita aberración, Pepe, ti probarías o turrón de langostinos? Eu sí. Pepe non vale, tío. Pepe é unha persona moi aberta. Si Fran sabio,